Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Masih bersama Mr. Chris from England. Testimony for my channel official Mustika Cijago, Jari Petir Depok. Okay. About your body. I had lower back pain, herniated disc, and it's been causing leg problems for 6 weeks. I've just had one treatment and I'm smiling. I've got so much more movement in my back. My legs feel strong again, and I'll be coming back next week, definitely. Salam sehat. Salam Jari sehat. Petir Depok. Subscribe, Mr. Chris. Subscribe, share, and like. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pedas. Dari kemarin pengen kesini tapi kan kemarin pagi pergi ya. Kemarin. Oh nggak bisa, Sabtu Minggu doang. Oh iya, kata saya paksain aja kesini biarin deh mak. Pada biru ini, masya Allah. Itu Iya. pada megang nih, pada biru. Nginep di sono aja kata mama Di kan. mana? Kata saya mau nginep sini. Nggak ada tempat nginep. Kata saya sakit pusing, saya nggak bisa tidur. Antarin mama ke sono. Mama nginep di rumah pagi aja kan. Nggak boleh nginep dalam biarin di teras kayak di mana. Makanya harus itu bubur aja. Iya bubur. Jangan yang macam-macam dulu ya, kuning ya. Iya dia tadi. Sama asli Padang, Hah? sama. Hah? Padang juga, Pak Haji. Enggak, nah ini ibu. Iya, sama. Ini anak saya, anak bukan sama anak satu keluarga. Mana Bukit Tinggi, Pariaman? Solo Merah Labuan. Kirain tadi pagi Padang juga. Oh, Ya Allah kata saya. colek, colek, Hah? urusin lagi. Belum bisa bergerak. Belum, Belum bisa gerak. belum. Kalau ini tarik bisa ya? Tarik. Sakit banget. Colek, colek. Colek. Jadi kakinya nih nggak bisa ngapain nih. Hanya bergerak. Coba kita colek, bergerak enggak? Sarafnya. Oke, bergerak. Colek lagi. Colek lagi. Oke, bergerak. Ya, jangan lupa di subscribe. Terima kasih.